twathuririe andu atandatu ithe mutikuririkana tugithura president tugithura governor na women rep na MP na MCA no cio ngina senator no riu kwi andu mathiite magakoma wira-ini wao na nie ndiramwira uguo ndi member wa committee ya transport ni turakarite muno ithuĩ andu a Kiambu tondu turenda atongoria aitu aria mathuritwo makobie gavana witu orurite Kiambu yothe ward 60 tukona ni aheana njui ni aheana nguku ni aheana basari na kwi mundu mwe gwenda kwanira na kugiriria na ni njui ni aranjigua ahetwo giti kinene biu kuria bururi-ini na ni wa Kiambu arathire aracokaniria bara citu ciothe cia Kiambu aratwara gwake sub county yake wiki ta andu a Juja ta maka Kiambu ihetwo kilomita 58 cia rami iratwarirwo sub county imwe ni mukwira uta gitio ni mukwira tekete wega ni mukwira tumugire mbu ta mugire ibu ndagika imwe mugire ibu ndagika ingi mundu ucio ni turamukumithia na njira ciothe na maundu mothe ni tondu handu ha guteithia andu a Kiambu yothe oete rasilimali citu ciothe bara citu ciothe agatwara sub county yake na mundu ucio ate no ndakimwira atiriri niwe munene kuria niwe majority leader wa Kenya na ni MP wa Gikuyu tondu kaba kwira na ima niguo bara ciothe itwaritwo Gikuyu ciothe cia Kiambu hau ni mukwira tararutira wira mwega na nikio ndirera MP aitu matige gukoma tondu MP aitu membice makihura gavana makiugiriria gavana handu ha marora indo cianyu riu ni undu wakwa kuruta wira wao ri bara iraiywo indo citu iraiywo ni mukwenda MP maruta wira matigane na gavana tondu mahoire giti kia MP makimenyaga marenda utuika MP gavana ni mundu wa bata nigetha ndikie ni tondu kuma riria aingirire na riria twaingirire amwe nake ni tuheanite basari maita matatu ni tuheanite njui ni tuheanite mbembe na gutire handu gavana thiite agakomba mbeca icio nikio murona andu acio mena bunjo na njoke njuge ndita chairman wa trade andu acio muraigua mathuritwo mathiite makarehio korokora nigetha IPZ ira turaheagwo ya kwandika andu aitu mawira magekira broko magafrustrate gavana no Ngai muramutua u gavana arathire akacheza kama yeye riu IPZ ni rahetukirio ni tukwandika andu aitu mawira horai muthuri uruhi ni mukwenda tunyitirire gavana ona andu acio matugia ona mauka guthumbura mbunge itu ya Kiambu turaigire tukunyitana twi hamwe na tutire undu ona uriku ugucenjia Kiambu ithuĩ MCAs tutaugite okorwo mundu arenda gutuika MCA ni atigana na giti giake kia mbunge oke atuike MCA githĩ itiguo na nie tondu ndiaragia muno gwitu ni nie muhoreri muno mureke nginyie hau Ngai amurathime Ngai amwike wega na mukiririkanira ngukimwirite kiambiriria riu angikorwo hau na ni wagikenio ni nie riu wibange thank you angikorwo niwe mukiri kwao makoragwo methonjo tuhurei makofi ndĩrenda na gĩtĩo kĩnene tumkaribishe mheshimiwa wa kutoka Kawasukari mheshimiwa Othis Power kwa makofi mingi mheshimiwa wetu karibu hapa wamama hai warembo hai uko salama umeamuka vizuri kwa majina naitwa Kennedy Odhiambo Obudho nimesaliwa kule Homa Bay na wamama wakanichagua hapa Kawasukari. Tunasema Bwana Yesu asifiwe. Nione kwa mkono wamama, nione kwa mkono wamama, nione kwa mkono. Wale wanapenda gavana nione kwa mkono. Gavana wa Matangi. Wale wanapenda Honorable Museke nione kwa mkono. Mimi nataka kuongea kidogo sababu watu wenzetu wameongea, mimi nitaongea kitu tofauti. Kwanza mimi nilikuwa kule, nilisaenda Christmas kule Kisumu. Mseke akanipigia asubuhi akaniambia lazima nifike kwake. Nikaingia chopa na nikalanda hapa. Mumenikaribisha.
Sasa mimi niko tofauti na yao watu, mimi naendanga na chopa. Sema chopa. Wamama hai. Huyu Museke, mimi naona wamama wako hapa. Ukisaa mtoto anaendanga nursery, si ndio? Alafu anaenda primary. Alafu anaenda secondary. Alafu anaenda university. Si mnajua vile nimesema hiyo? Sasa huyu alikuwa chairman kwanza ya football, akarudi akakuwa chairman ya university iko hapa, alafu mkamchagua kama MCA. Sasa next ni gani? Nyinyi ndio museme ni gani? Si museme na nguvu, ni gani? Sasa nyinyi ndio mmesema hiyo. Msiseme ni mimi. Sasa mkisa kubali hivyo mnafanya nini? Maombi. Mnamuombea Mungu, ikifika anachukua hiyo, si ndio? Wamama ni watu wazuri sana. Unajua mwanamke akikubali anakupea hata kama kuna nyesa. Akikubali bora kubali. Wamama hai. Sijasema hiyo ungine. Mama akikubali kukupea kura anakupea kura. Wamama oe. Leo tumefika hapa. Wamama hai. Wamama hai. Sasa unajua mimi ni mtu wa chama ya Jubilee. Lakini kazi yangu kubwa pale bunge ni kupinga serikali. Lakini mkubwa wa serikali ya county ya government ya Kiambu, Honorable Excellency Wamatangi, si mtu wa kupiga. Jameni, Wamatangi hajawahi huwa mtu. Wamatangi hajawahi futa bangi. Wamatangi hajawahi kunywa pombe. Wamatangi apende wanawake. Hiyo ni mtu wa kupiga. Sasa wamama hai. Sasa pale bunge, sababu najua wameongea kila kitu. Tuko bunge 86 MCS. Lakini MCS 70 MCS wamekubali ya kwamba wanafanya kazi na Wamatangi. Usiku na mchana wanafanya kazi na Wamatangi. Wamama wanaweza ama wawezi? Asubuhi mama anaweza ama hawezi? Saa 7 anaweza ama hawezi? Na ikifika usiku anaweza ama hawezi? Mama hata ikifika usiku lazima mtoto akule lunch. Ikifika usiku lazima bwana awekewe maji ya kuoga. Mama anaweza ama hawezi? Sasa iko mtu kule juu. Ukichaguliwa na chama yako kama mimi ni wa Jubilee, mimi nafuata chama vile nataka. Ukichaguliwa na chama ya UDA, si mlipigia UDA kura? Sasa MC inafaa afuate vile chama yake inaendelea. Na afuate MP wake, na afuate gavana wake. Sasa wewe ukiwa MC unasema ati mimi napenda Ruto na sipendi Wamatangi. Hiyo ni kitu ya maana? Ati unasema umeoa msichana ambaye akana mtoto unapenda mama na upendi mtoto. Hiyo inasikika? Sasa iko mtu pale juu. Na mimi nataka kusema TV ichukue. Anatembea na William Ruto usiku na mchana. Na pale akiwa huko anadanganya MCA wengine wa Kiambu watoe huyu Wamatangi. Wamama mmekubali Wamatangi aende? Mimi nataka kusema mimi ni Mjaluo. Na sisi tumeamua kama Jubilee tunasupport Wamatangi serikali yake. Sasa watu wengine wanadanganya rais huko Wamatangi ni mbaya. Alafu wanaitwa Museke ni msuri, anatembea na gavana. Na anafanya kazi na gavana. Na iko MCS wengine nataka TV wajue. Wakati gavana anatoa speech yake kwa bunge kwa maendeleo ya wananchi, wameitwa na MP fulani. Na wamama ikifika mwezi wa kwanza sinasema jina ya huyo. Ndio rais ajue iko watu ambayo wanamdanganya, wataki kumwambia unga iko juu na mafuta, maisha iko juu. Sema maisha iko juu. Sasa hiyo ndio kazi yao, si ya kuita MC wa Kiambu kudanganya. Wangapi wamekubali tufanye kazi na gavana Wamatangi nione kwa mkono? Wangapi ikifika 2027 watapatia Wamatangi kura rudi tena? Umeona umeinua mkono? Mungu ameona. Ya mwisho mimi naenda hapa. Nataka kusema hivi gavana.
nimeangalia macho ya warembo. Na watu warembo sana. Sasa ukiwaona na unaona wametoa wako sawa. Gavana wa mama nimeona wanataka pesa. Nikiwapima wanataka Christmas. Nikiwapima wanataka unga. Na nikipima sana wanapenda wewe. Asanteni sana. Saizi ndio tumejua kwa nini wasichana wetu wanaolewa kwa Wajaruo sasa. Yeah? And I want to confirm, wamama ni watu wazuri, wakiamua watakupea kura, wataenda hati kama kunanyesha. Haya. Sasa kwa heshima kubwa, kuna ndugu yangu hapa. Nilipoenda bunge, nilipata ndugu yangu mwenye kwa safari hii yote yenye mimi nimekuwa nikirushiwa mawe usiku na mchana, hajawahi niacha. Huyu ni ndugu yangu wa maana sana. Ile siku utapatana na yeye kwa njia, ujue umepatana na ndugu yangu. Tumesikizana. Anaitwa Mheshimiwa Monga. Na ametoka mbali, huko ametoka pahali kunaitwa Ndeia. Ni mwe Ndeia. Ndeia ng'ombe. Ni mokoi. No washera Ndeia. Ni mwe washera. Ino niyo jambere athurirwo kuu Ndeia. Ino na kuria bunge niwe twaheire wira, tuteithanagia nake, ekoragwo ari chief whip kana muhiuria wa mucarica kuria gwitu bunge. Mwesawa nake kada niwe mwarerie no ni ari mutumia, koguo kindu atakwenda no mutumia. Karibu sana. Thank you, our majority leader, Mheshimiwa Mucheke, His Excellency the Governor of County of Kiambu, Governor Dagitari Kimani Wamatangi, hamwe na Chief Officer witũ wa Girigasha, aheshimiwa arĩa othe tũrĩ nao mũthenya wa ũmũthĩ, mwena wa administration thĩinĩ wa county government and the national government, aikari na atũri a Juja Farm, mũrĩega? Ngeithiai ũguo nĩ tondũ wa Mwathani. Bwana asifiwe. Asanti. Niĩ njĩtagwo Mũnga, gwitũ nĩ kũrĩa Ndeia bũrũri ũrĩa mũmũ. No Ngai nĩ mwega, nĩ atũrorete na makĩria gavana nĩ atũrorete tũgakorwo maũndũ mega. Nĩ mũrona ta tũrĩ ahũtu mũno? Nĩ maũndũ ti biũ. Gavana gũkũ nĩ tũrĩ interest. Na tũ interest nene mũno tũrĩ aingĩ Juja Farm. Na gavana rĩrĩa tũroka kũigithia gũkũ barabara haha ya Juja Farm ĩno, tũrenda gũcokeria ngatho na aikari a itũra rĩrĩ rĩa Juja Farm. Barabara ĩyo ĩrarĩ na marima maingĩ mũno, nĩguo andũ aitũ nĩ ĩrathiĩkaga. No ũmũthĩ gavana nĩ tuona matinga nĩ ũrehete na barabara nĩ kũigĩrĩra ĩraigĩrĩrwo rami rĩngĩ kũrĩa kwĩna marima nĩgetha itũra rĩkĩ atĩa rĩthiĩ na mbere. Hau tũkamũcokeria ngatho, githĩ itiguo? Mheshimiwa Mucheke arĩwe mũtongoria wa rĩngĩ kũrĩa bunge. Tũbara tũtũ twa thĩinĩ natuo gavana nĩ ũmũteithĩtie na nĩ athondekete. No tondũ ndakwĩra tũrĩ a gũkũ na nĩ tũrĩ interest, he barabara ya kuma haha Kambi ya gũthiĩ harĩa Athi, ya gũthiĩ harĩa Athi, ithe itiguo? Barabara ĩyo gavana handũ-inĩ handũ a gũkũ tũngĩkĩrania ũguo tũkorwo nĩ twaimĩra by tarĩki ĩmwe na majority nĩ oiga ndegũthiĩ thigũkũ, anengerwo matinga athondeke bara ĩyo, ithe tũtioimĩra? Nĩ mũgũkena gavana tũthondekera bara ĩyo? Nĩyo akuĩte mbũri ta tha? Na githĩ ndagĩcokereria rami ĩrĩa? Githĩ ndagĩkĩra acoke tũthondekere ya Athi? Nĩ atĩ ũngĩ tũgũkorwo tũkĩmũria? Githĩ itiguo? Wa mũico ithuĩ tũtiaragia mũno, no kanda ĩno ĩtagwo majority leader witũ. Nĩ inyuĩ mwamũthurire? Nĩ inyuĩ mwathurire Mucheke? Mwĩyendeire kĩa hinya kana gĩa thayũ? Gĩa biũ biũ? Nĩ mũthuri mwega? Nĩ amũroraga? Mũrenda atĩa na kanda ĩno? Mũkuona atĩa? O hau kana? O hau kana? Arĩa maraiga haha ta nyoniai? Twambambate? Twambambate? Ona Maathai atũraga harĩa aimĩrĩire? Nĩ igana Mucheke maraiga Mucheke ambambate? Onake no atuĩke mũmbunge? Nyoniai na moko kĩrĩa gĩkũina kĩine. Ithuĩ kũrĩa gwitũ tũtirĩ na maũndũ maingĩ. Nĩ tũiguithanĩtie gĩtĩ kĩa gavana na ndiũĩ kana gũkũ kwanyu nĩguo mũroiga. Gwitũ tũroiga 10 bila break. 10
Kiti ya gavana ni 10 bila. Hapa nyinyi mnasemaje? 10 bila break. Nataka watu wa kamera waone kama watu wanasema hivyo. Kiti ya gavana ni 10 bila. 10 bila. Wa mwisho ate muregire mutikwenda njui iria. Mutikwenda njui ici. Tureherwo ndeia. Muheo ici. Ciaga kuigana muongererwo ingi. Cioke kwa woingi. Ni inyu andu a Juja Farm muretia njui. Tuongerere budget tumurehere nyingi. Mwenda kuheo 10 kana 50 muheo. Nyoniai na moko le marenda njui, marenda njui, marenda njui. Bwana asifiwe na umbarikiwe sana. Kada na mumenyitirire na gavana toigani 10 bila. 10 bila. Asanteni. Thank you muna mheshimiwa Monga, tumore makofi. Gavana ungirora ha atumia aya kwina atumia arika riria rigiaga ciana aya urona haha ithe tiguo. Gavana ena thibitari witu twari warikire tene muno athi tukirikia maternity na maternity yo ndiri yaruta wira. Atumia mangigia ihinda ria kugia mwana no mambatirio Juja Farm utuko kana mambatio kuria Karimoni. Turahoya thibitari yo itu twekirirwo itanda yanjiririe maternity neguo. Undu uria ungi gavana ngithio kunengera microphone ino thibitari witu wa haha Juja Farm no muthiri gwendete muno ndukainuke utawonete. Thibitari o witu ni turenda wikwo upgrade na nigetha ugie gikiro kia iguru ya kuhota kugia na thieta ti ati hende ciothe mundu angetua guthinjwo na hanini no ambatirio kuraihu. Nimukwenda thibitari witu wagire? Nimukwenda tukorwo level 3 iramenyeka wega ni kuga atia niguo. Gavana gitio kirio ngijikanie na thiguku yo muthi no gwitikira tutonye hau thibitari umione na ritho, tutonye hau polytechnic umione na ritho, getha gavana mitambo iria yaku ya kaburo wetikire mutambo murehwo haha mbeu njithi citu tumahe wira kou wa guthondeka kaburo, tuthondeke kambeno itu ya Juja ya kuria athi na matura maya mangi bara cia guthie gwitu mucii